Lugre ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli. Pindan ngomong jarah alak-alakan Jani ngenyemumuk metiktokan Pindan nak selingkuh makaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan mirip niki ciri zaman edan aib kok malah meedengan dosa kok jadi kebanggaan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli. Pindan
jiwane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Nugen percaya jak balian gitu-gitu nak balian metanjun tuh. sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
Gede sarang kudu sujati ini niki nak menjodoh di kehidupannya sana di umur. Kita nih elingang ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang peskoni alih kanda di belanjang. Kadang lingorahang hati tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan. Larang mati kaya tramel aku berputaran nanging tangkil ngajak mitra Otani pragat di swarga swarga medini skala apa swarga samping pak Temunya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen membuang-buangan jajak kukus meliti ketapian melidulang gitu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan. Kaden lingorahang hati tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan. Larang mati kaya tramel aku berputaran nanging tangkil ngajak mitra Otani pragat di swarga swarga medini skala apa swarga samping pak Temunya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen membuang-buangan. Larang mati kaya tramel aku berputaran nanging tangkil ngajak mitra Otani pragat di swarga swarga medini skala apa swarga samping pak Temunya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen membuang-buangan. jajak kukus meliti ketapian melidulang gitu di penginapan Beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan.
Sepanas-panas api di kompore, no rasa panesan, nepuk mantan jatunangane. Ya biastun beli subeng ikhlasan, nanging enu ada sisan kenangan. Semangan-mangan tajine mesangi, nu sanget ngapan, tatu ulian kehianatin, megaten hubungan ngajak hati, keputusan beli ulian nyakit hati. Sujati lo beli nu daman, nanging beli sing lakar ngorahan. Yening ilo wendat balikan, bisa beli sing kal ngenyakan. Yes beli ulehang basange lantangan, sing nu ada kesempatan. Mangan tajine mesangi, nu sanget ngapan, tatu ulian kehianatin, megaten hubungan ngajak hati, keputusan beli ulian nyakit hati. Sujati lo beli nu daman, nanging beli sing lakar ngorahan. Yening ilo wendat balikan, bisa beli sing kal ngenyakan. Yes beli ulehang basange lantangan, sing nu ada kesempatan. Sujati lo beli nu daman, nanging beli sing lakar ngorahan. Yening ilo wendat balikan, beli sing kal ngenyakan. Yes beli ulehang basange lantangan, sing nu ada kesempatan. Lo kapahin malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu,
alih-alihane mekejang buntu. Lo kanggo wong malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beling. Yening hidang kang wong malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kanggo wong malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beling. Yening hidang kang wong malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Rikala hati tumben ngerasa yang cinta, lega liang di hatine, sebet pahit manis keras sayang, merasa tulus
tresnane pertama. Ngancan lekat sayangi ane rasaya, cara anak mekurenan ulian raga membeda kasta ajen adi takut nyingakin adi macembur. Beli sing manyang kal pegaten tresnane ngetelang ye mata ulian iraga lupada tresna yang widing asik pinunas titiang yen mula tenjodoh titiang icalang saking hati pun niki. Yang widing asik pinunas titiang icalang kenangan manis sane ngawinang titiang frustasi. Lekat sayangi ane rasayang, cara anak mekurenan kulian raga membeda kasta ajen adi takut nyingakin adi macembur. Beling sing manyang kal pegaten tresnane ngetelang ye mata ulian iraga lupada tresna yang widing asik pinunas titiang yen mula tenjodoh titiang icalang saking hati pun niki. Yang widing asik pinunas titiang icalang kenangan manis sane ngawinang titiang frustasi. Rasa bangga ikenahe megahe ke kapal pesiar ngalih sekaya lebihan bandingkan duga sepidan
adik kuli gegaene serabutan gajih telah anggon maya kontrakan lo bersekaya lebihan ngemasin terus di korban kadi anak ngorahang beda ilohe di Bali kudiang beli ngabang yeling luar negeri sinah ilokal meli di sisi lewat Skype lah gengorten tanpa sadar adi raga sedang webcaman ada anak wanita ke laut ngelut bangkyang adi dong kene dogen di deren beli di telepone bibe adi orang sayang nanging uku dan nadi megelut ngajamuan elenan di telepone bibe adi orang rindu nanging sujatine adi macumbu ngajamuan elenan kudiang jani adi buen lakar makelit matan beli pedidine nyaksian lewat Skype raga ngorten tanpa sadar adi raga sedang wekeman ada anak wanita ke laut ngelut bangkyang adi dong kene dogen di deren beli di telepone bibe adi orang sayang nanging uku dan nadi megelut ngajamuan elenan di telepone bibe adi orang rindu nanging sujatine adi macumbu ngajamuan elenan kudiang jani adi buen lakar makelit matan bali pedidine nyaksian ngenehang dheweke sing ngelatunangan yen
Bengken kaden rasane lega ngeroman pada duanan. Ngapel malam minggu gentak sebangga di calon mantu. Tunangannya paling jegeng sebilang sayang gajah tunangan timpang. Boyo nyen tiang mes memilih nanging mula sing ada aneh ngenyake. Sekancan anak lone lemes sing aku subeng lah tunangan. Ngudah dadi tiang rasang cara sing mana duman. Yen tuli anak len ada ngelah tunangan dan tidak dua. Ning sulo hentian sing jelek pesan sing jo bocok saja. Kopan tiang ngebani masaing. Apa perlu tiang kebiro jodoh kali aneh-aneh anggon kurangan. Meme bapa subangan tenin umur tiang yang ngancan wayang. Udah kewan kali tunangan. Udah tiang sing man aduh man. Boyo nyen tiang mes memilih nanging mula sing ada aneh ngenyake. Sekancan anak lone lemes sing aku subeng lah tunangan. Ngudah dadi tiang rasang cara sing mana duman. Yen tuli anak len ada ngelah tunangan dan tidak dua. Ning sulo hentian sing jelek pesan sing jo bocok saja. Kopan tiang ngebani masaing. Apa perlu tiang kebiro jodoh kali aneh-aneh anggon kurangan. Meme bapa subangan tenin umur tiang yang ngancan wayang. Udah kewan kali tunangan. Udah tiang sing man aduh man. Apa perlu tiang kebiro jodoh kali aneh-aneh anggon kurangan. Meme bapa subangan tenin umur tiang yang ngancan wayang. Udah kewan kali tunangan. Udah tiang sing man aduh man. Awai sekonen adi mesakapan
Adi ngajakin beli ketemu, Adi siksigan sing ngidang nampesang, pengidih reraman Adi ne kejodohan. Mejalan je Adi sampun kalahin beli, mirip ten adi jodoh raga ketemu buat saling tresnain, nanging mirip ten ngidang kal saling gelang. Ampurang beli sing nekain undangan, jajahin beli lakar sayan sebet, jajahin beli ditu beli lakar ngaleng, beli sing sanggup rebukin nabi bersanding di pelaminan, jajahin beli ditu adi masing ngaleng, janji nepi dan netain ucapan, nanging adi jadi megatan. Di relakan adi metilan, boyo uyan beli nyerah, beli ikhlaskan adi metilan, ulian beli sadar jodoh sing adi sayang. Jalan je adi sampun kalahin beli, mirip ten ade jodoh raga ketemu buat saling tresnain, nanging mirip ten ngidang kal saling gelang. Kurang beli sing nekain undangan, jajahin beli lakar sayan sebet, jajahin beli ditu beli lakar ngaleng, beli sing sanggup rebukin nabi bersanding di pelaminan, jajahin beli ditu adi masing ngaleng, janji nepi dan netain ucapan, nanging adi jadi megatan. Di relakan adi metilan, boyo uyan beli nyerah, ikhlaskan adi metilan, ulian bisa dan jodoh sing adi sayang.
si malu raga ketemu sintain mula saling nyambatang tresna kita masih nagana dine ditu sintain nuntut tresnan beline sing hitungan kengken ben mani ne penting jani iraga happy tanpa status iraga mademenan nanging subacara anak mekuranan tu sing taen ingat teken dosa ni penting ngai kena hilaga bas keliwat ngulurin indria ngubar suarga aneh di sekala nanging galah terus mejalan beli janing lah pianaku renang yastun bat lakang nyambatan ampurang beli tengi dan nutugan lewat gendeng puniki belingi deh pele dumogi je adi mirang di radio lewat gendeng puniki beli buen ngide apus je adan beli diingetan adi beli ngarepang adi ngaleh kurenan ne mula seken sayang seken deman seken tresna nampingin sisan hidup adine ngewangun keluarga sane bahagia. Galah terus berjalan beli janing lah pianaku renang yastun bat lakang nyambatan ampurang beli tengi dan nutugan lewat gendeng puniki belingi deh pele dumogi je adi mirang di radio lewat gendeng puniki beli buen ngide apus je adan beli diingetan adi beli ngarepang adi ngaleh kurenan ne mula seken sayang seken deman seken tresna nampingin sisan hidup adine ngewangun keluarga sane bahagia.